الدەمەکی گرانترین و بە بەهاترین خانی و پارچەن عەردی لە دۆک دەهاتنە فڕۆتن لەوەکی خودانی نویسنگە هێن کڕین و فرۆتنا عەرد و خانیە داخویاکردن ji ber berdewamiya qeyrana dareyî bazarê kirîn û firotina erd û xaniya sinûrê parêzgeha Duhok gelek lawaz bûye û beref nemanê diçet. Kirîn û firotina erd û xaniya li Duhokê vê gavê kawdanekî gelekî bi zehmet daye. Hindek esbab hene ji ber çê. Êkî şwa berî nûke bi şêweyekê ne tebîî bilind bûn. Xelkekî siyola neqdî hebû, silev hebûn, pare hebûn, hatin û çûn hebû, danûstandin hebû. Di va kawdana da zirov hatine guherîn. Êk xelkek tûşî giriftareka maddî bû û iqtisadî bû. Wextê zêde bilind bin bê heddekî zêde, taban bilmuqabil dîkêm jî. همو باش و باش کیم بی نه بس نه زیده بیه هنت یا کیم بی همو نمایه لهنده جیها یعنی تو حساب که همو تقریبا 300-400 مکتبین وگاوش نیوه کپتر بس یت عزل کرین نمایه شول نمایه معامله نمایه کو پی بیتا کرن ایلا وگاوه مثلا برادرک ایکی وکیتا دید همو قطعه که هکه بخوب کرد بو آوا کرنه اما وکی دی معامله نمایه انه که حال حاضر سیکا عقارات یا بیا صفر کرن فرتون یا ولی هاتی یعنی همشین بیجن نمایه یا پیشکلی هاتی بله خودی سبب قیرانه یعنی پتریاواش قیرانه کرن فرتنا خانیا یا قطعه یا فلان همی سر پاره یامه پاره نمایه پاره سیکی دانی نه کرن فرتون نمایه یعنی همشه بیناتا هنده عرض 8 صدی هاتی خواری هەروەسا خودانی نویسنگە هێن کڕین و فرۆتنا عەرد و خانیا و یەکەش دانەخویاکردن کونەمانە سلفە عەقاری و نەبوونا خزمەتگوزاریە لە جیهێن پارچێن عەردی لێ ئەو ژی هۆکارن کو ئەف بازارە لاو هەز بووە. شێروان خدر، کورسات نیوز، دهۆک.